بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مفهوم أقول من بعد كافاني كتاب-at-Thauheed الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان قرآن فاستوس أترون باب نيري أقول من بعد كوين بابا کی فاستوس فسنا بابي ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك بباب کے معنی کی كيرت نبي صلى الله عليه وسلم توحيد کے انفار حمایت قربا شرک من واصل ودانے میں مغد بند قربی کم گواہ کننگ باب ایک معنی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایونی توحید می حمایت کو رکاتر کرمٹکا میستکم توحید فشورا فانے کمکا ہنگادانے میں مغد بند قربا ادی توحید کے ان حمایت قربا ای فہنالا ادیو میستکم گیب ودانے کمٹکا එහෙනි එම්වෙන් බයි කංකංගේ සාතුගා ඒ ශිරකු කමගා නොයස් එකංකන් දූකොල්ල වෙච්ච කමගා නෝ දෙකං කමා මෙදගා මීස්තකුන් දෙකේ ගොයි බදලුවෙන් වෙච්ච කමගා නම ඒ ශිරකු වෙතරේ බදගින් හිඟා දානේ දරජා කංකමුගස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි ආගමෙන් ඉන්සාර දෙබ්ලා ආගමෙන් එකංකම හොෂියාරෝ තිබ්මන් අංගවා වනි කිරියාවස් කම දූකොල්ල වෙච්ච කමගා නම එකමගේ සෝම ඉතුරු බොහෙන් ආසාන කල්ත එකං එක සාතුග ෆහරෙග්ග පෝස්කවක නොයස් එකමාමෙද මිස්තකම් ෆරවා කොට කොෆිකම ගාන මේකේ සරියයින් නොබෑ කමක මගුෆයකින් හිඟාදාන කමට එවතු අවුන් මේ ෆතුව කුරීග ෆිදාවලතෝ කියාදී ෆානි ඉන්සානුන් මගුෆරදුන මෑගොන්ඩ සෝබේකේ එයි තාරිෆ් කුරුමුගා ලෝබීග මිස්තකුන් හද්දුෆාන අලාදී එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බසාලිහ් අලතකුන් නවේදක මිස්තකුන් කබූල් කර බය අකීදාතවග හද්දුෆාන අලාදී තාරිෆ් කුරුමුග හද්දුෆාන අලාදී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලං අලතකුන් දෙවවාෆා දරජායි මකානත වර අලතකුන්ගේ දරජ මච්ච උෆුලු තාරිෆා සනා කිමුග ඒගොතුන් ඉන්සාන මග්ෆරෙදින් ගොස්සාවනේ මෙ කුරේස්වරස් එගොත අවුමන ෆෙන්නාර ඊසා আলাইহিස්සලාම ඒ අල්ලාහ්ගේ දරිකලෙක්කම බොනේ මග්ෆරදගෙන් දිය බයි උසෛර් ඒ අල්ලාහ්ගේ දරිකලෙක්කම බොනේ මග්ෆරදගෙන් දිය යහූදීන් ගවා وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يهودين بني عزير اي الله بذلك ادي نصارى بني المسيح اي الله بذلك ميوس سميهم لوبي بتعريف كرمغا حد فهنالا بوسكي එමිහුන් ශිරුක වදෙන් ගොස්සයව අල්ලාහ් ලායක ගන්නවා බස්ත එමිහුන් බොනමුන්දී එව නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි එකදේපාන උම්මත ඉන්සාර දෙබ්වා උම්ම රක්කාතිර කුරබ්වා වනි උම්මත බයාන් කොත් දෙබ්වා වනි විවාහතුක මගේ ඛියාර කොෆානේ අද විවාහතුක දිමාලකුන් තවහීදුගේ ඉම් ෆහනාලා ෆාන එම්ම අදිමතක එකදේපාන වනි අවගමන ඉන්සාරක බස් හදිස් කුරබ්වා مي بابك مصنف رحمه الله جنوا فروايته عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد ني حديث بسوق معنى عبد الله بن الشخير رضي الله عنه كبان رواية جنبه
ekeleefan vidaluye banu amir mihunge wafduga tibanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ariyan ame wada beleveni ei amul wufud ei hijrai nuwana mashhur efawani wafdu takuge aharge gotuga ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge risalatu fulawe gos washawashagen tibi qabilata islam ve den eki tafaatu qabilatakun ekeleefanu ariya wafdu ta wara ginanga ahare nuwana hara ki hijra nembe ahara nandeifani amul wufud gotu ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge bar madina ga wargode madina ge islam e dawlen e rasmi haysiyatagun eiruga duniye ge hori bodati bharata ei dawlat ekkan ei verikam ekkan e dawlata ko rasmi muamalat kuranjiye hisab gossikan qabul kore daraja forima me tafadu wafduta eke qawmatak eke lekwana ziyare kuran fesh ege terega banu amir go wafduga timanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arihan ame faqulna timammen dennevi me anta sayyiduna kalegfana ki timammen ge sayyid mane ki sahiba faqala as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala den nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-sayyid ay Allah tabaraka wa ta'ala as-sayyid ki Allah subhanahu wa ta'ala bisifule ay Allah subhanahu wa ta'ala qulna timammen denneyme wa afdaluna fadlan timammen ge terin emme ma bekalaki kalegfane emme ma daraja lifa bekalaki kalegfane wa a'dhamuna qawlan adi kalegfane ki arabge terin emme fudun teri mihaye faqala qulu biqawlikum aw ba'd qawlikum wala yajriyannakum ash-shaytan wala yastajriyannakum ash-shaytan den hadis kurabiye qulu biqawlikum tibamehunge tibas nuwata tige terin bay bas bunashe aw ba'd qawlikum wala yastajriyannakum ash-shaytan adi tibamehunge majja shaytana gadawiya nudehujka shaytanage kankan tibamehunge terege hingiye nudehujikame eka efana hadis ko er mitanga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ebe pulunge mi dennew masjida mi bas eyege zaatuga shiruke ekkamuga hadisen nukuraba e names sayyiduge de maane hoy ei mutlaqun aammuko sayyid as-sayyid itaga ekema hadis kurabati as-sayyid tabarak Allah tabaraka wa taala as-sayyid ki egmane ki alif wal lam la famen khassa gotek as-sayyid egota bonavija mei Allah khassa kore lafz as-samad ge maane egmane ki emme arakai bare libode gemba en muriha faratek e faratek ge hajat trikom beenu gemba e faraten ehen ebbes farateke beenu godige nowa farateke as-sayyid e as-samad midenne ven aam musulakun as-sayyid e bonavijam e sivulaki Allah la ko egam basife enne mesti armege sayyid miha e bonu ei sida Allah subhanahu wa ta'ala zat fula la khasegam wala senno e milaf se bori beenu kurabba asabe kanu teregas smeharu alu miha enege sayyidu miha bonu jais qura for ilmole alu miha enege sahib miha sayyidi wa mawila awu kudiga mibba itur baabege mawdu khas ko waada kafa ekam nabiyya sallallahu alaihi wasallam mitanga emihun kalege fana ki aharamege sayyidi anta sayyiduna ehem mukhatab ko emihun denne wima nabiyya sallallahu alaihi wasallam e mana kurabbi sayyidu ege Allah khasa kura darajaga emihun dekumuge mana gemihunge sikune emihunge vishnuwa eniyatuge emanaga as-sayyiduge murad gossikam gwanama ei nubayekkam ekepanu e irshad debban emima e kalimege zaatuga gossu mennon ehenname se kalime murad kurve mana ei as-sayyiduge mana Allah tabarak wa taala haggugemba sayyiduge daraja gemihun mana puram pashakkam gwanama ei tauhid abushwarana manek embegen by ilmuri vidaluwe sayyid milafsu sida mihaka mukhatab ko bunu rangale none anta sayyiduna ibn fiyam rangol goteki emihaka
irshad do mekale kan irshad dewa fadai as-sayyid ki Allah e mekale kan e lafz asabe kulun terin wadagen bay bekalun ehen dennewum faqala as-sayyid Allah tabaraka wa taala aslu hagigi sayyidaki emme matiwari farata goriya farata e farata hajat rewot wegemma e faraten ehen ebbis farata ka hajat rewot gennowa emme matiwari as-sayyidaki Allah subhanahu wa taala e kadangere e darajage e sifa akwege mani em hadis kore faqala den ane basulu gasoni wa afdaluna fadlan timammege tereng emme mammateri bevlogi kadegi fan e basula ki rangol basule e kay bana kiya armage tere guri tapwaya dimveri kamudum emme bev ehma e itur lafse kay fan vidala noe hadis en kora wa adamna qawlan adi kadegi fan ki armage tere guri emme fudun tere befla emme diledi befla emme lafse kis gos lafse no e kay fan abu gaem bunumu فقال قولوا بقولكم دين حديث كوري بتبامهم گتي بس نوتا تيگ بايب بس او بعض قولكم نوتا تيگ بايب بس بوناش السيد لفظ كريفا اگر انگلو مانے بينم كرمنگ ارشاد دبي اهم قولوا بقولكم تبامهم گتي بس نوتا او بعض قولكم تبامهم بايب بس بوناش ديگودا اهنمس ولا يستجرينكم الشيطان انما شيء بس بايگ شيطانا تبامهم macca gadawe shaytanuge vishnumegga tibamehunge bas beenu nokurach egmane ki min evves lafzen e sayyidukum gawe sen lafzekum gawe Allah subhanahu wa taala khas kore maanekka maqamekka beenu koge nuwane ema ekay paana himayat korge rakkatir korebi mihun e bas beenu kora maana ekalege paana khas kore ifa daraje bor matiko Allah khas kore ifa daraje e lafzutak mahluka beenu kuram faratukum waanawoti tawheeduge im faaroti himayen nokore ema kuriyala e bab ekale fan e bandu kurabani e fadain beenu kura halate gavis shaytana tibam macca e bas nobagatu beenu kurumuge me magu dekkiye no devushka eni ma nabiy sallallahu alaihi wasallam en hadis bas fulaga bayan kura foy la tatruni kama atrat an-nasara isa ibn maryam Maryam fan darikalum Isa gufana sanaya ta'rif ti fadain ti bamehum timan kale gufana sanaya ta'rif kumuga haddu fana ala nudas innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu timan kale gufana waakan kashawari alakkamuge faqulu abdullah wa rasuluhu tibamin bunashe Allah ga ala ade ilahu wa rasula Allah ga ala ade ilahu wa rasula ekale ifana emme loboitikam poduwegemba daraje kimi ei Allah ge alagge batu ekale ifana sivu korewma ekale ifana deifa risalatu ge sifen ekale ifana sivu korew emme kitu Qur'an bas Allah subhanahu wa ta'ala ekale ifana sivu korwa poni emme madwari maqam ga alagge sifen subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu ekadek faana debbe mativeri sharafuge daturu ei israge daturat efo mi'raj ge daturu udutaka ekadek faana gendevi gendo enas e maqamuga wes Allah subhanahu wa ta'ala ekadek faana ishara kora wahi kurabun subhanalladhi asra bi 'abdihi eilaga ala regonum baigga al masjid al haram al masjid al aqsa gendevi raskalan hustahir wante ekadek faana siwa kora wafani imammatir maqamuga wes alege gotu meka efana emme mativeri sharafaki Allah ge alege gotu ekade efana sukaro ehme hadis karawani timan kade efana ki alege Allah ge alege faqulu abdullah wa rasuluhu fai tiban bunashe Allah ge ala ilahu ge rasula kurin isse inge jami hadis ta em babega ei algon men kurin babega fa ko fani nabi sallallahu alaihi wasallam assam be karun terim bay be karun astende madina ga muslimunnan udaw kura munafiqa ko hurima enage kiban salamen wam wegen bay begaram burani halla nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hinganshe Allah rasula garihum madadan edema nina kiban salama kurabat mihaku insanage ge saatuga insanak insana kureve darajage kamakun insanaka madadedumaki manakamenno enas ene nukurve darajage kamek Allah khas kureifa kamek insanek gatun edumaki ei huddakamenno en midanga mihaku mihekiban salamek koddinu
emihege jismani gotum bar horiya nufuz horiya ei huddakame meena mihege nurakkalun salamal veeta meena mihe kare dama ingas ennes nabiya sallallahu alaihi wasallam ariya ebe pulum wadagen hingaashe allah ge rasula garihum waage dem istighatha ge lafzaki allah khasa kore lafz em e kalime gota beenun ko gen nabiya sallallahu alaihi wasallam arihum kamakan istighatha kurumuge maana deha agota edumu ekale fan hadis kor winna wala yustaghathu bi enekkam timan kade ko fan arihum istighatha ennu kurwe wa inna ma yustaghathu billahi azza wa jalla enekkam istighatha kurweni allah subhanahu wa ta'ala ya hadratunne em awgon men fenna me babuga bidoweri firqata waram bodam nagu qassala fawat ehirajyege skuri zamanuga leepuri bay fettoga ibawatu ge tadawra lafsutake himeni paave awgon men tafadu ihtifal tawa kefur lentakai mauluduta me taarifa sanaage tafadu ibaratagoga ibawatu ge tadawra lafsutake himeni paave shariyatuga mana kurai paava lafsu ei hama kurin isse gossa mismihu maghfiradun fadai nabiya sallallahu alaihi wasallam ta'arif kurum gosse ke legfana alamai lawhuga ilmu libegen wa kama ekale legfana deelati wantakan devvunkan dunya akhiratu gawa emme ha bod niyumetta kis wa inna min judika dunya wa darrataha wa inna min ilmika ilmu al-lawhi wal qalami busiri burdagan bayan kufa baatme awun terega burda kimme danna mashhur me malud fote ekam burda ga bang ibarat to shirku ga ibarat mere wa inna min judika dunya wa darrataha dunya eka darrat eka idikola ki akhiratu wa dunya akhiratu ki vis kadege faanum devvi ni'mate kadege faanu ga dilati wantake me dunya akhiratu ga huriha ni'mate ki vis uriya ni'mat ke allah devva far ni'mat em farata ka nisbe kurnuwana udde wa inna min judika dunya wa darrata wa inna min ilmika ilmu al-lawhi wal qalam kalege faanu ga ilmu ei qalama lawhu ga ilme qalamu ga ilme ki ko baat hai ghaibu ga ilme lawhu ilme ki ghaibu ga ilme lawhul mahfuz ga ilme qalamu ga ilme allah khasa qura fa ilme eme kale faana ghaibu engigam waakam siwa kurai par kit quran ga sarih nassum bayan qura foe kadege faana ghaibu ngi wada nuganwa walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-ghaib timan kadege faana ghaibu ngi ekam gwan ma timan kadege faana ituranga devgotta gina kuri moy wama massani as-su erun timan kadege faana evs gellumen nojehuni ekadege faana uhudon qura men nikmada ekadege faana ngi wada nugonna uhudon qura men ekadege faana zakhamwan ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أدي كيد قرآن الله تعالى عنه دي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قال لك فان ودار واش ورتكا بمقام إبس فرات النويب غيب نجمع الله نوي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إكلام حضرة غيب كتعودن لتبني إكلام نم فرات غيب نجمع ويعلم ما في البر والبحر اكدماي كندغاوا وريها كمن ايلاو دنوديگمبه وما تسقط من ورقه الا يعلمها ادي غهكم فتمس وتيكم غنوي كدانغ علم فلوغ انوا ولا حبه في ظلمات الارض ادي ريگندوگ بيمغ انديركمغا فوريفاوا وٹركمغاوس ولا رطب ولا يابس ادي رويچكمغاوس هيكيچكمغاوس الا في كتاب مبين bayan megen wa fotikga liifan wa hamaybes kamenwe em allah uriya kam denodi ganno e kalange rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaibu terin allah angawa pa khabare e kalange nge vicche ka efana nge wada ganno sida ghaibu ge ilmu ebbes miyekam allah devwa fenwe en skurin dennewe midennewe taarifa sanage ba maccha gos ekale efana ghaibu nge wa kam qabul ko ekale ifan ke daraja makana fula mungos allah subhanahu wa taala khasa kurifawa bay sifata ko nabiya sallallahu alaihi wasallam sifa kurve ekale ifan mi mana kurum ve tere bay firugata bade gosmede system qawmatoga ora bodat mi babu ga bay me bani maghfirati ekale ifan lobe kurum ge namuga lobe izzat rehom
madahaya taarif kiyumuge babaki warabboda algum bandu kurun je babe emme faseha mihogo magufurad dene babaki mihega taarif kuru mihuna sana kiyumaki mihun hala kuraka khasaba mihun kurimati ga mihuna taarif kurumaki insanu ga tabiyat wara lobe kuraka mehennama sei mihun hala kurun ei miha fasad kurun ei ekam madah kiyuma madah aduhuma lobe kurumaki miha emme faseha magufurad degen dana babe ei miha ikhlas terikan emme boda gelligen dane mihun mihun taarif kurima ei taarifan gen lobe kuran eru hena kura ebbes kame gen hingame nuje ekamege insanage taarif ga bahin gen niveni hena kura amalene qabul nukurbe ekam ga hiwa darajat dane ekama be gotum insanage kummes taarif gen nulibe ayda gemma kura huriha amale gen ga ummid kummes sife ga insanu ga faratum libe taarif ga ena ummid kure ei egotum insana kurmatiga mihega taarif kuram farakum gawanama ei insana ko emme fasehain halaku gen dane magu ei edoro agiyetu ga bandu kuranje emme nabiy sallallahu alaihi wasallam farakum warga basqule sahih muslim ga asave ekefan hadis kurbi idha laqitumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab taarif kuram sana kiya mihunna ade dimawet jikum gawanama فاحثوا في وجوههم التراب එමෙන්ග මෝන වෙලිජාර අදස්කර වෙග්මානේ කී එහා නුරක්කාතරිකම මීහුන් කුරුමති මීහුන්න එමීහක තාරිෆ් කුරුමකගේ ඒසාව මීහා මගෝලි මීහාගේ මක්සදු ගෙල්ලි මීහාගේ අමලත එක්ක ખરાබ කුරි දෙන්නේ වෙහින් ඒනාක් මොලේ හයාතු කුරා කුරියා මසකති කිසි ඉන්සානුගේ ෆරාතුන් තාරිෆක උම්මීදු කුරුකම ගාවේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිතාගේ වනේ කලෙග්පාන ekurve taarif tabis mana kurabba hifatta amur kuraf din musannif rahimahullah genna afan anas ke fanu faraq kan riwayat basqul vidalu an anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya rasul allah ya khayrana wa ibn khayrina wa sayyidana wa ibn sayyidina فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد أنس كفان بدالوي بايكو أن ناسا قالوا بايكو نبي صلى الله عليه وسلم مريوغا دنوي يا رسول الله أي الله رسول يا خيرنا أي أهرمن تريك إمه هيو ميهاي إمه هيو بيفلاي وابن خيرنا أدي أهرمن تريك إمه هيو ميها درياي وسيدنا ادي احرمن کے صاحب آئے وابن سيدنا ادي احرمن کے صاحبہ کے دریا کلیفان فقال يا ايها الناس دین حدیث پر بھی میست کنے قولوا بقولكم تبامن تبس بنکم گاویس ولا يستهوينكم الشيطان شیطان تبامن مچ فاوی انودچ تبامن مچ شیطان آگے විෂ්ණුමා ඒනගේ අකේදම තේන ඒ ජීනත් පුරාවේ අය නොදෙච්ච أنا محمد عبد الله ورسوله كمن كلمة كي محمد عبد الله ورسوله إلهه على أدي إلهه رسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل كمن كلمة فارق جالس دوب نكرب بمه الله كمن كلمة دبوا فمنزلة درجة بر مجد كمن كلمة أفلم كمن كلمة فارق جالس دوب نكرب ekefana oti allah ala ilahu rasulay ei ekefana emme boda lobiya wada gannawa daraje ege macca ege lekfana dima taarif ko sanaki ege lekfana ruhi wade nogannawa ei ege sawum mistaku magfuradi gadan enos mitam ger basta ekefana sida manayen nukura ekamago emme rangalogo ekefana bayan kuddebon egota kiume emme rangale mi basta ege sida shiruku basta ge migitire nohimene enos ekefana inzar debani shaytana magu khiyar nukur pitan he nafsuta ka balala algonne emme furtama ya rasul allah e allah ka rasul ay e emme rangolu bai nabiy sallallahu alaihi basul timanne ka allah rasul ay bonas ya khairana aharmen itere emme heomi hay e lafsa ki se ke fana munasib lafse ke fana ke awmen itere emme taqwa ware medin berbe denwe emme be fulon denne basul wabna khairina timammen iterein emme heomiha ge dari
timammage tereng emme heomiha ge teriye kefanuge bappa fulaki Abdullah duniye dupore islam kam ge halatu genu islam deen nabiya sallallahu alaihi wasallam islam dina fonomuge puriga de kefan duniye ala duniye gadiken dekoda to puriga ekefan bappa fula awara vech enas shirukuge matiga awara vediye ibudan malakum kora bay gotuga duniye dukku fone ama shiruku kurima islam ferigin ei Allah subhanahu wa ta'ala evesmi ge amal qabul kurban amal shiru kurum Ibrahim alayhis salam ge zamanu feshigin gos nabiyan sallallahu alaihi wasallam hayat pula hame evs tauhid ge ahulwarin Makkah ge mujtama ge olu budan alkon nukurami olu Makkah gas Ibrahim alayhis salam ge risalat ge asarta fora bol embima budan alkon kurma ki evs farata ge uzurennume embima bitanga nukta ki aharme giterenge me heomiha ge dariye guna komwajjam shiru koffawa mihoko ei aharme gitere deeni gotun me heomiha e bunun ei rangalu akeno emana deeni gotun aharme tere me heomiha ge dariye bunun ei rangalu akeno ei islamic kamuga nuwat enas emme heomiha kamuga bunwe bahoge muradaki asabe kalunge zamanu sure ekade gfanunge zamanuga olono insanu geterin hasabai nasabai sharafai jahai maqamu gotum emme heomiha ge dari guna ko wejjam ei rangalu aake eke epanu bappa bulaki hasabai nasabo gotum makkah arahuri emme mativeri nasabun sharafun asuri beepule eke epanu bappa bulaki emme egotum algon men dannawa kam goanama mi managa vijjayam ei ibarat ke rangola ibarat emme heomiha ei midenne emme asaba nasabawatun arahuri emme sharafuri qabila ko wadagen bepuleg gotuga ekevan bappa ko isbe kore ko nyam e murada ki hama sahha murada ko ta boda beleveni ama jegun lafsuga aswa sayyidana sayyid ekefan isbe kadefan ki mamge sayyid wabnu sayyidina adit mamge sayyid miha ge dariye mitanga sayyid videnne he mana kore ko gwanama asaba nasabawatu arahuri sharafuri mativeri mi qabilayak ailayak nisbe kurevegin sayyid mana kurek muganama pitanga semane ki nuba mane no he names kurin denne wehen ei deeni gotum kam gawanama shiruku wahul weren ei deeni gotum rangolu baikkum gawamannaka mane no kurave nei yedi aile gotum kitemme rasul bekanna gap baikkum gawi namas sei sunna jamaat ga aqida den awumantere war ginefara undoguwa masale be furunna me Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge bappa fula eke efanu papa fula eke efanu ge aila ge bebe fulun islam nuwakam ge waage dekkum ge Abu Talib ge waage sawamen sirat fetto ge arbodan Abu Talib islam ekkam ge hadam wegen war baar begota mase ko vrenames sahha sanadun sabit fa hadis bas surda ge balal fran eke efanu islam wada anugonnawa ei Abu Talib Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekefan awahare bagutuga alas kamfala bagutu wadaga hadis kurabi ya am qul la ilaha illallah e bodbebe fulae la ilaha illallah kiyash eru qiyamat do timan kallegfan Allah haduta kallegfan shafaat tire wadaga ganwan megmane ke islam kam shafaat ge furtam shart ki e kalima kiyash eru Allah hatu dannawan me kallegfan fa buswa debbat e nudonna ko jati man kefana evs bar netege man emmege kefana eka efanuga ahulurinnawa andir ashirataka alaqrabin kale kefanuga gammi honna islam din kiya debwa shengema eka efanuga ahulurin jama kuraf eka efanu bodada fula hadis kuravi ya safiyata ammata rasulillah ya allah rasulaga bodada safiyatu gane ankidi nafsiki min an-nar kamana nafsuna rakan salam kurash quli la ilaha illallah la ilaha illallah kiyash fa in la ugni anki min allah shay'a qiyamat do timan kale wan evs kan fudda madwe ailax gamix abbas ke fan hadis kore ya abbas ke fan allah rasul bodu bebe bulu la ilaha illallah kiyash qulu la ilaha illallah eke fan darika bolu fatima fan hadis kore kamana nafsuna rakan salam kurash ya fatima bint rasulillah e allah rasul darika bolu fatima tu fane em huriya be ko hadis kore be ke fan timan ke fan qiyamat devs ka no fudde no den me kalima no kiya ida kalima kiya fi am islam kam tere wani maden ek efan ke shafaa'en agwegen da
mihun kamuga wegen dani em Abu Talib duniya dokore wagutuga Abu Talib areva tibi Makka ga bodunti Abu Jawlul dembes tibiya nuba baage mehun tibi anekkolon waswas em bime ekay panen hadis korwaro ge mehun bonani ataraba amillati Abdul Muttalib adege pana Abdul Muttalib ge millatun munamuralan ngiyati yawle em Abdul Muttalib ge millat tabam jei Nabi asam Kaaba em Kaaba fange millatuge maruwan je anekkolo ekade pana am hadis korana ya am qul la ilaha illallah e bodbe la ilaha illallah kiyas em kon ek avhar wegen diye timanna maruwegen medeni timange Kaaba fange millatuge Abdul Muttalib millatuge mone shahada nukiya embe jegmane ki shahada nukiya am shahada ki kama karana luenge den armen kitem armen na bore ma boda asar qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ekay pana bodbe polo egote diya enno tekam ko ekay pana senwa nikkame nonna ehme kit qur'an ga ayat bawale innaka la tahdi man ahbabt kadege pana lobu ame tedumage nudekke wen walakin Allah yahdi man yasha enakam Allah ekalang irad ko alaka tedumagu dakkoy em algomen takrar ko medenoni algonmen islam kam ekla metiba islam kam ei Allah Abu Talib ufan nudem islam kam kya por niyomatet nabi sallallahu alaihi wasallam mariyo etan ahare banden ekay pan himayat ko rakkatir ko Makka mushrikun ge kurimatiga addane fulafen ge mase kurum hunnawani ko bes islam kan nulibun islam kan armana saaste karfan Allah demmi ehodan arman kura maseketa ganada ekay pan ariyoga e wahi baawale manzar etafar takrar ko feni ek legfan ekko malaikatun angurama ge madan toga ek legfan lashkar ko anguram kuratun deki islam loy miyum marwen gossa algon menge hitame ki medu Nabi sallallahu alaihi wasallam fact polo balgon men emme koda ekay panunge sura ekay panunge shefula sawunge lotamu felifanaki ekam kos e bayakan Allah nudebbi islam kan algon men Allah debbi ei warabboda niyumaten aslage ei iblis kame nufeni algon men islam jibril fan nudekin arme islam Allah islam kan for kodde em ei warabboda niyumaten ekmane ke Allah hagigatu gawe algon men namedu warabboda dileti wantakam kare algon men ikhtiyar korwa mewani ite baawar bayge tere e ikhtiyar algon men je shukr kuram Nabi sallallahu alaihi wasallam ekay fan bodbe fula begotum hadis kora basfula gase qiyamat do emme azab naraka agemme azab luimiya ki Abu Talib eden Allah subhanahu wa ta'ala ekay fan mi islam no amiya kan lewon emme bodu ekam naraka agemme lui azab gon namiya ki Abu Talib alifanu ge de fawan jodan erwene ege sowun sikundi keki arana kamuga ei emme lui azab naraka mitaga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Quran timan ka defan Allah devwafa daraja e makanata war machal nufula she e ufulun timan ka defan lobe wade nuganno ei kurin denneviyen ama ege terei warak gina para istakum magfuradi shirku ge tereya gossa wat awgon medes medi e baab warangala fenna awgon men terega de dina lobe pura mehun gotuga mashhur wegen as dini kame gotuga awgon tere korewundiya kame kobat ha midenne vikala ta'rifa sanaga bastu ekayfana ariyo madaden edi ehin edi ekayfan meduruke medus waragir miskito gasura bay fetta Nabi sallallahu alaihi wasallam ge taajfulu gale puri du'a kiya onna bay fetta e fota ki awona dan afdalul wadaif kiya pote India ge sarhaddo ge sun pote ge war baawar mikala du'a ta mura awona waragir naru miskito gas penifa pote ngama mulin khurafi chiye gona Nabi sallallahu alaihi wasallam faraatum madaden edi salawatu ke teremis ufadda afri bido weri salawat ka salatun nariya eki baab ke salat e bore hadaf mikal echi ga umar akkadir wanjenichi ibab musannif rahimahullah nimmal wafani tin hatar faada bayan quraf idalu al ula tahdhiru an-nas min al-ghulub kankam ga haddu faana dium Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqona inzar debwafa ebbes bahebes ek ashte ke zaatu ga uddekam gavis ek itura e wonna minapura itura e beenum koron ekay fan inzar debwa الثانية ديوان أي ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا كذلك تمنى سيدة هم مية كادي من مخاطب كبونه فينما एक जवाब का बुनो एकशी गमणी अल्लाह है सय्यदक एक तो बुनो एकशी गम वाको अवन बाबेंगे इंगच
الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نبي صلى الله عليه وسلم شيطان تبامك مچ غدوي ندے وشكم انكم كميم بوني بهانගේ අග්ගුබයි බුණුම එක්වස් ඒකිතරින් ෂයිතානා නුබා දිමාලක තිබෑම ගෙන්දිය නුදේවරික මේක ඒවano hadis කරවුන් e බස්තකුන් ආහර්ම රක්කාතිර වංජේ අදී එම් බහෙ බුනාමාලතුගේ සල්වල් මේක අකීදා රක්කාතිර කරන්ජේ මෙම්බර ඒකෙ බදේමත්. الرابعة ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. تمن كذا فانو منزلة غور مچت تمن كذا فانو أفلون تمن كذا فانو ලෝභේ වඩා නොගන්නෝ මේ ආගම මේ අබදස් විශ්ලෙන් ජේනේ එක එපානික අල්ලාහ් අලක් එක එපානික අල්ලාහ් රසූලක ෆහරක් ගාස් ආගම කිතෙන්නේ ලෝභීස් එක එපානෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ දරජේ කලාංගේ ખાસ පොරේෆා කංකම් එක දෙපාන ખાસකම් එක දෙපාන එක කරේ බාරි පොරම කී බසාලක කොග්ගේ පාන කමෙනු ගේරු අල්ගොන් මේ ගෙවනි තවහීද් මගොන් එක්කි බයි මේ අසම් බාබ් නිමාල බාපන් ආගොන් මේ ෆිලාවලස් මේ අසම් නිමාල කර දෙගන وقرد هيك عافية وذكرا هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.